Sakbay ti amin, yung baga bigat mo, bombo, chinis ka namin nga dumdum na iti dahito yung napangayag na stasyon. May panggap dahito ala, no, DJT word mo, panangit-ipit, yung word ko, at panangukir, no, anyaman, at nakatapadan. Nalinis ti konsensya, na dagitoy nga banag, haan na para kanya, nabigat ti para sa Nicolas. Ato iti bashers, ato iti mabasa, maitanong kanyak. Ti amuklaan neto baka di ka naawatan. Muna launay, amok na inpukpuk ka ko iti kampanya nga talaga tsak kayat no dapat nakabalik na maiyakar ti munisipyo ti San Nicolas. Kat itatatadaak dito tsak itulok na maiyakar ti munisipyo ti San Nicolas. Yung DJ Lote nga adat chayan, ananwan tayo nga rod. Kat adabay bayadan tayo, pati pa ito yung utang ko na damanin, utang manin, isumulat mo na nga ipagbagan. Haan nga DJ Apo, may sulat mo. Ngayon, kumikita iti solusyon nga makatulong nga mangpalagaan ti panagbayad. Kat may sa detoy, na i-budget detoy iti past administration, may panggap ti gabor. Kadetoy nga addaak itata, i-implementar ko. Ngam gapulaan tanad change iti klasifikasyon na from trust fund kadeti nga pondo kadeti iti apo nga tumultulong iti ili nga San Nicolas timbaga namin ti COA ti findings da masapol na may ipan iti general fund. So in budgetan na deti iti 6 million na-aprobaran deti yan po at the resolution na ngam gaputa trust fund hangad balinji resolution inpan iti munisipyo iti general fund ta isong rod ti mandar ti COA. Hindi na ipan ti general fund din na nayonan man dito yung nagbali na 7 million. Kat ko na talata 7 million nga rod din iso pa supplemental tayo parang budget officer. Iso di jay. Total, the same met dati objective tayo. Magaburan met. The same met di jay papanan na. Awan mat sa bali hanga nag-change. Kat inaprobaran isang ganyan bayan. So, para kanya kat easy going dito at inaprobaran darod. Ano dito mat, di damat aprobaran gapo ka nataawan dark clearance, etc. etc. So nga, nakisetak the example mat, why are you very serious about this now? Kat magaburan nga agpaiso but it will still be used. Kadijay nga kina-agricultural na mula antay pa iti kayo. Kung nakpay, no magaburanin, mabalin tayo pinaraupan, no kayat yung raupan, kung nakpay. Because what I did 4.8 hectares, haan nga iso amin kat mamulaan, ipagay. Tadati, igid ti highway, amo tayo mat, adot gabor na deta tirin. Pinanayonan tayo lang, nayonan tayo lang, kung nakuma. Itatan, idi ginatang ti munisipyo handa pulos nga pinamulaanan. Iso nga shop iso pay nga sapol ti munisipyo ko na namang tulong nga bayad iti loan tayo di kat pinamulaan pinumutibyan nagbalin nga demo farm di jay about more than 4 hectares pinagbalin nga demo farm kinitak met ti comprehensive land use plan ti ili nga San Nicolas nakaikabil mo't ijay 2018 neto nga residential ken commercial iti nga lugar nga aging gana iti 150 to 200 meters from the middle of the national highway. So di laan iti irekrek-request ko nga maaramid kasi dyan mati aramidan na sanggon yan bayan. So awan ti maaramid ako nang handa nga itulok ta haan ko mat narod na kontrol ti sanggon yan bayan. Timot lang gagam tinumutibyan kat tapno mausar ti daduma ta mapaupaan ta adda income na kasi nangarod nga ibagam nga investment data itata no awan but the income na they are claiming that it is an investment of the municipal government, that's why they bought it for so much amount nga mawamatin ka na ROI na kasi naman, so kayat ko lang ag-income. Yes. Tayo, so pagpa-karyaan tayo, tapnulaan ag-income. Dahil talaan na. Go let that fit.
Ti kadilakit dawat pay kada kayo amin nakakailyan tayo. Nalpasan ti politics ako, nalpasan ti kampanya, nalpasan ti eleksyon. At dati dito yan. Lipatan tayo man pelang ti kulkolor, lipatan tayo man pelang ti politika. Tihan tayo nga lipatan kad itata, kat iso kad ti pang kangronaan nga aramidan tayo. Dati taga San Nicolas tayo. San Nicolas ti partido tayo itata. Dati ibilang tayo kad ti bagbagi tayo taga San Nicolas makipagpartisiparan ti anyaman ka programa ti San Nicolas. DJ kadilang hante kad nga pampanunotan nga blue ti color na dito nga mayor, red ti color na dito nga mayor. Awan di kaya na po. Ti kad color kailaan kat San Nicolas. DJ kadilang. Ay ayatan tayo ti ilit tayo kadi apo. Haan yung nga ipagpagapo kanya ko. Dito if ever nga pumintas dito wano ag progreso wano anyaman. Do not count on me. Kahit kung saan nyo nga ibaga nga shock dito, haan ako. Datay amin nga taga San Nicolas dito. Hanyo nga ibaga nga shock to lang iti may daydayo, haan ako. Da kayo iti may daydayo, datay amin. So nga, lipatan tayo man pala politics. At danto tiyempo na, ti politics man. But not now. Ikang kampo na tayo itatag. This is our town. This is our town fiesta. So let us support our fiesta. Papatsam ka di sir nga dati pa'y paspasamak tatay iti sanggon yung bayan kat adamaris politika na po mayon? Mabalin kat teko na ako haan mat nga shop ti papanan na dati kit daw ang supplemental budget mapanmat iti ili di kita ibang bagada mark up SOP etc. Ako it's my first months awan pa'y mabulan ko please ikatantay di kijay sino ka di iti mayo na kayat na nga mairubo iti kailyan na uno saan sino ka di iti mayor nga kayat nanto iti maisaksak lang kat tino mo ito ibyan kat hangko nga kayat tulos iti kasgay so nga rest assured po nga i-follow amin the rules and regulations arami da amin ay kumbalak na surot iti paglintagan iti Pilipinas. Okay.